Wai whaamaitio fōi I tātou whaamsilo I le whionga ia sa tiu, ma le whionga ia mui, ma le whionga ia sa tele. O le kelo ngi mea na venilane ngā o sāu whionga I malato. Salo fōi sa malatu mama ia. Ona e leo tulanga masani ia tulanga tātou sa wai. Folau wai il malu, folau mani noa. Te nei ua o mai roi fast. O ka ngaka o le makua maua e ngaka fast. Maua e mo meo te pelo ma le whakupukana le whaamaya. Ia le ala ua aku kukongu. Se la ua o ai whaamasi, ua ka kongu ia. I le manosi o le mo meo te pelo. Ia le ala ua aku ua lave aki le makau. Ia, ai le sa le masanga ngā I whamsi. A tonu o le tulanga na o le o mai kako le whorlonga I le tulanga o le so wā, ma le matania. Ia, e mo e le upu le e te wholau lo e le maru. Ia, ona e wholau le la whaka. A ke vai a kura wa so wā. Kuro I lalo la whaka e kurunga la wha. Na tulanga la na le sa tatu sa wai. Sa kako wholau mai I le la whaka. A o nge ngā so wā le mea. Ua le se la whalanga o ua le se la ngā o la whaka. O le tulanga la na le pe ele I ua whangati aku ngei mea I lunga oisi mea. Ea pe ua whangitafo ina e whionga I whamasino na koupu. Ma le loloto ta upu nei tala watu. A meisia whai unga o whai. Ma le manatu o le amatu nofu. A le la o matu le nofu. Tulanga masani fo ile le pepi o a e mo fofoa. A le ngeo a mako nga o sipa mako la waku. O te langona na isi ia whamusino kaule whainga mo. Ele tulanga o le telam ta upu ia o mato lawatua mai na te whamaru lua tuai ia li whamusino. Ala mako whasanga e whapisi o ko isi mea koi. E mako ke le mangofo leanga o le lumanai o le tu. Lea ua e risk. Nga whai ia tula whono nei. Ena ia mawai tofi le mo. Stability and growth of this government. This is the only way we can attract foreign investors to come and develop our country. But the moment the foreign investors see a country, a government that does not live by the rule of law, this country becomes the most dangerous country for any investor to come and invest, because he stands the risks of getting bankrupt in a country where there is no observance of the rule of law. Le tulanga la na nai on maoti ia tula fono sa fata oto mai whenga marone. Makai de mo meo o good governance principles, and all donor countries also attach great importance prioritizing the question of accountability and transparency, so that the hard-earned tax from the workers that are being used for assistance to
countries like Samoa will be better utilized. But when money is being wasted in the kinds of activities that are done outside of good governance principles, what will these countries do? Their own taxpayers are watching very closely what comes out of Samoa. And all donor countries do have their offices here. Not only the donor countries, but also the organizations, the financial institutions that are established here, the offices, to keep track of how their monies are being spent. In the case of budgetary support, this was one of the most difficult decisions by the donor countries to allow their monies to come through by way of donor support. Because, for budget support, because under budget support, it is so easy for a recipient government to misuse these funds which come in for their control. And if donors like New Zealand and Australia know that their budgetary support are being abused, they can easily cut it off. And then what are we going to do? Presently, the reason why the 800,000 yet to be dispersed to the 51 districts is traced to the fact that there is no money in the treasury to do it. No money in the treasury to do it. So, where do we go from here? Ale tulanga lena e taua tele ia le tau o mai tātou te tano. Ia, e ni simtau. I sa wharongorongo atu lawa ma le totoa I lau saunoanga le whapea mai. Ia, o le waru se se le malo, o le au kaku o se se. E ma ua koe langalanga ma matalatala ia le tele o mea I le whaiunga lea o le whamasinonga ia mataupu lea I le kaipule, le sufuka sene. O le fesili la, lau fio. E talie lau a fionga le o se se I pea o le whainga marore ne. E talie foi e lau a fionga le tali tonunga e le se ki whaakewisi ano le o se mea wapea. A le taua lau si. Fui wha o matu lau fesili, Yeah. lau a fionga. E te whina ngano la a whai e le uia la wala lea. Feiloa se tu o lalo ia fia me man la tu whai ngā malo. Ko e oi whai palo. O ngā o mai rea ve vesi rea. O la so whina ngā. E le mea whoki. O I ngai te iloa I le tangata I ele ko wha. Ma le tangata I ele me top. E re kau whai sa kualana. Le ko wha ma mau ai. Ma le whai mea top. O le ua loku le iu. Wha ma vai lo. O le mea tau whai. E mako ke le whaiaku e whaki. A le ala fwoi le nā. A le anga I aia mato tau whai. Wa mako vai aku. A mako le o e moria le ave mata au le whamsu. E le so mato mato. E le fwoi se maru le tunu nei. Po le alawa le wha le kongo I unga e o mai whamsu. E mako ke le whakawha. E le anga o kiuke ngā le whamsu. O le foi o le anava po le mamulo ti o le mato vaenga whaupawhai.
E mātou te puipuia ia le tuto tasi o whamasu. Ole, anawanga an vanga le. E mātou te puipuia ia le tuto tasi o le whamasu. Ole lai atonu o le siname o le tua iei mātou. O le fina wane. Ai le mwhai o le mātou nonofo. E lewa o le manino. O le avo i o le tangata e na te ilo le mea e tonu whai e le whai. O le amasaka. O makoura se matapala aite le mea o le amasaka. E o ia na mātou tonu whai. E avo i fai pea le ameto. Se iau lau kua wha mua ngā. O le vaenga wha whai. Pupia ia te tau tangata. E tono lan wha vai tuai. A le fōto tu tono wha vai fōto. Se watua le ia vaenga e lua. I ngō ne vaenga wha whai ngoa ina o le vaenga wha whai pupia ia te tau tangata. Human Rights Protection Party o mai loa wha moe ngā au tū. Wha moe ngā au tū ne vai whai ia mua. Ati nā le malo sa moa maona tangata anu umalawa ia mawaa i le tū tau te mau ainga lua. Si te atili ai le soifua mania le lei. Mal to file mo tangata uma sa moa i se tolu. Sio manga e puipuia manuai. A tātou ai a tau peo nā iei e tono tu la fono whawai o Samoa e whawai le malo o Samoa i le tua. E wale te tununga whatapo inga Kirisiano. Ma whamamalu a tili ai tātou tūmanu o Samoa. Male wha demokrasi. Mātau maina. O konga le mua i o whamoemanga o tātou whawai. Male pui ngā. O tātou inga. E no mai lola e rauine linga. Whataua salotonga tau tapo inga. Salotonga fina ngalo wharia. Tonu. Whamamalu le usta i o tulafono umal malo Samoa. Wha. Pui ngā tuto tasi o whamasino. Le lawa kau wha. Lima una i o porkalame si tia ia o onga ma soifua malo no inga. Tātou tangata i ta pena ai ta i longa sa moe nai. Ono, whatino, mana mi o tonu whiwhiringa i whai ngā palota. Whetu, whanau tele porkalame whamasanu tātou tangata e mata upu tau whainga malo mai tu tā ua to mai ese tau pulenga malo. So mai lo Malaysia, ia whamalo sia, mi whaolola tū maa numa malo Samoa. Ia wala tala whea ngai le lemu tala tonunga whakirisiano. Ia una ia whamalo sia leola tiae. Mali leola whalaolango tātou tangata whatino le sosoani ese. Mō lātou tau mwhainga ia au sia tau unga le lei. Ia whaawau pēr. Ia tu tiri loe tu la whono ma whainga whaavae. Le vāta puia le vā whea vatai. Ma whea lo lai. Ma le a meo pūleo tangata i sio manga. O le au sia leo nei fuafuanga uma, wha moe, e na ngāra rue so tau au, ma whelangalango ma i o sui uma le whatui, ma le vāinga whai mo miai le tutu whatas, e so mta upu e ave iai wha mua le te tai le vāinga whai, ma le komiti whatonu, ma o mai a fo e sala pule, e le whatui. Ia, ngā uko whanonga mai.